video to copyright rash. Hi guys, welcome back to my channel. Delhi Indian festival la. Kamani. Okay, kamu di jauh ser masih tahu tu. Kamu cina, saya sudah tahu semua dia. Entrance mau tu. Cuci. Oh, boleh. Malah aku kalau nak pergi cerita masih di sekarang. Jangan deh cerita masih kalau. Terus. Oh, ni deh. Kau ya, kamu saya just mesti mas. Show them dulu. Boleh tak ngomong ada apa? This just it. Also, yang flash baru tu hao mas. Hai, just sorry. Just go. Itu nggak sih bang? Tapi dia lah ya mainly nggak saru nih bang. Tahu tak? Ayo kita kisi nggak ini just ka. Anda lagi hal tu. Ini macam dia lah street bike chat. Dia lah. Dia garage dia sama. Siapa? Lagi rumah. Siapa dah hao ya? Yang ada ni kerana sandwich. Tu mana tu有好多迷茫症的。那sugar cane都是，那都当外面。呀，怎么讲？इनको चुराना नहीं उड़ाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं lovely, यहाँ की परे आए कल साथ संगाई कल लास्ट में रोने मी sama lain new dish आए कल lain new dish के क्या हाल है साउंड हमारे इन चार dish सा लाइन जिगर लाइन से सर लाइन जिगर राइस Kalau dia ada sih, pengen bilang bude, oh semua ada, kau ni mesti. Yang ada flash pas. Kalau tungi, dilku dia क्या black color telah deh pabrik jalan Yay, we got this finally. Hari momo dah. Momo dah saru. Ele pepas tu momo. Mana? Pepas momo mana tu? Pare, cek.
Cola time. Don't go anywhere. We have DJ Alpha. Sure that you guys are fantastic time. So tomorrow we're gonna start. We're gonna eat cola now. 11 o'clock. Cola. Let me tell you a few more things. Which flavor do you want? Today in Indian flag colors, which is orange, white, and green. And see the normal sign as well. White, orange, white, and green. That's the Indian flag colors, everybody. And what I love about this city is that you got people from every corner of this great city of Toronto. Hi guys. Ano na today? Sama sa Jaguar. Kala lalay shoot to che. Hi guys. So we are done. And what we got? Samosa and khalas. Guys. So video 年度里浪谁就是，我得给你带的当了，这里小红书在，就你的家什么的，那最终家的事，年度里给我成为了没，俺给我说啥，俺好的，家就好了，罗萨，家就外头呀，家写着哦，给我说啥，耶，俺年度谁让他等于去过，busy rotation ya, didn't vlog Sarah image. But good night guys.